Kublai Pi Baro, Shakathub Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat giba kongsan mentah ke sengi Shillong. Layo biang uba prestun ya ke jingkot jingkia. Kerpat jingarap ke aham na menteri rangba na kebenta ke skul hajaman gre. Kurup masih muj bat kitiar basyongdor kandriu lak tengka na kaput Bangladesh. Ban rakhe lengko sanpu prasnem ka kiang nangba college. To mentangin ya pai syaki Khubor kiba kambanya. Upadya no aiktin ka seng National People's Party NPP ba HM Shangpliang ulayathu obat penbenapat ba ya ka kwat ka khia jong uba prestun tensong sembut menteri rangba da ka baong menta uni unong ya lampat ba ulayo biang ya ka jingkot jingkhia bat udan menta ha ka med ka phat ka ba klan basat hadien ba ulasha sumar ha Apollo Hospital ha New Delhi. Uba Shangpliang ulaong uni unong yalam ke Jylla ulami na hospital bat udang syong bat thia ja thait ha Meghalaya House hanong ba New Delhi. Unsawan pai sya ke Jylla hadin ka tu kanisngi laong upadya ka seng National People's Party. Ha ke juk kapor ula kentu ekipat ba ka pen ursula konstituensi bandu waiting na kebenta unong mi khmat jongki. Nailur ka party NPP na ai ya ke jing Khublai ya kinong song baro jong ke Jylla jungi hagni por na kwa ban pentip syaki baro kinong song jong ke Jylla jungi ba isa president song balong deputy chief minister jong ke Jylla jungi ilami no NAKA hospital kemudian Delhi ke jing sumar jongi NAKA Apollo hospital but menta idang the rest apo ka Meghalaya house Delhi ka Khubor ka mang kwa ban petip chpi kalong ba ha ka bang ayo ban kren ya isa prestun tensong ta kasi iong ba ila koi la khia bha manta but manta iong ba don stang ka tuat ni si ba in one paino sha po Shillong ikwa ban tip ba ka jing sumar de jong i kalong ka ba ya bet ba ka jong but menta kuma ilong mai ilayo ya kemet ke bakwet bakhia ha but ilaya lalade but ilaba selang ban bam ya kabam kuma jubam normally debang akli i ngong salano pinpoi no Shillong yung stang hapo katuan isngi nalawan pai Shillong hagni ko por nakwa bangan ai ke jing Khublai ya kiparok barok Kinoyalam kaseng Achek Holistic Awakening Movement aham bajeng doba regional kaba nakilom garo kalapha da kajing tho sya menteri rangba Konrad ke sangma kabala kerpat ya uni unong yalam padba banyarap kerke ya ka zaman gre ad hoc LP school kabala jat lapra bat kabam don AA na kabenta kijing don kam jong ki khana school. Kinoyalam ka aham kila kerpa di menteri rangba ban kener kikti jingyarap syakan ni ka school. Namar kumba kalong menta ki khana kimyo jing mentoy AA na kani ka school namar kamdon AA ban ai syaki khana school. Kila ongru ka jingdon jo ki khana hakani ka school kalanang duna katba nang ya kisnem namar ka school kamdon AA ban penbiang ya ki jingdon kam jongki. Kinoyalam ka aham kiraya thuru ki school halum garu ki akendu kum kini ki jing habaro kiliang. Dena kani ka daw kum kini ki school kim kring ki khana ban wan puli bat ban sya hikai. Kila kerpa di menteri rangba ban kener ki kiti jing erap sya kani ka school na ka benta ka jing bit jing biang kalawe ban wan. Namen bahirau kana tade ni nakani donga unbak sana ya room chunbia chinga kitchenu kachapan nangaya isarang basapoga
bangkal parti sopang ode namen sarang jigerka takarong la ulung barang ko maintain kana sana namen ni kan baru tahu langsung ya datang kita rumah dongja langsung lalu ya cirang kita ni dengan dong cirang dia cina siapa dong ciri ni kan dongja di bawah ya toilet tang dongja toilet namja buat toilet di bawah ni juga problem dong Asal student kita berdasarkan apa? Tahu student di pengursa dong andi ba pengursa sokpagen cuma ba chansan mo buat bahasa kata jika karang pelak bisa sabca biar setiap dongja lalu tunda pangna kata biar pangan dongja Asal nak semua ni semua kelakar nak semua MC ni semua ni barang ni ya present dong present dah semua itu ni kami aku ya sekolah kita mereka kami aku 사람들 나타나냐 농산물이나 웃기다 이야 마스카나 생활 첫 지식후 하드리니 지체 불쌍하니 예수 굴랑 무스통아 분위기 시폰 생활 남미 스쿨 티처랑 bakada manja aru lintang profesor nyigida 생활 lekram ho 생활 sapmika achu ndiba mamu 생활 예수 굴나 yapta aru gitar meba rambos paja 생활 스쿨 ho meba khana kata Gimana aru tinang latrine toilet naga dumjai school khagona dongin problem wa aru khawain sungode dongin bisrangna school khari dumja aru nako ye kitchen na wasa school mo tatsaknya yang san ye ni kan dongai sumi school khara mangi jani de gimana tingthang mansa ye jamangli school na nya phachina Ki pulit yada Khubor Border Security Force BSF kiba pahara yaka Khubor India Bangladesh ha Meghalaya kilayo kem bat kurup ki masi ki muid bat ki tiar kitar balatmu ban khayi tu sha Bangladesh kiba shongdor duna yaka khandriu lak tengka haka khannyau tarik Nailur na ki kitem Khubor na kani ka Jylla la IT yakini ki jingri bat ki tiar kitar sha Office Central Custom kiba don haki kitem Khubor kani ka Jylla Kakyang nangba college Jowai, kabala sedang haka senem kat kendai spa henriu puhunriu. Kala rakhi eka lungku san pupra senem haka kantnyau tarik Nailur, haki jing syakri bat jing pen priang yaka jing nang jing tip, bat pule puthi syaki pad ba, jong kilum jantia, kachar, bat Mizoram, haka jing yad lenti jongka. Ban pensa akan mau ya kene ke lungku senem haka history jong kene ke college la pendat ya mau penbena pateng bat haka ni ke sengi la sedang ya ke integrated teachers education program ITEP bat ya ke software haka ni ke college haka ni ke sengi sa akan mau la don lang menteri ke pulia puthi rakam e sangma UMLA ke Jowai ba wailat Miki Shilla ba lakmen rumbui chief advisor ke Sarkar Meghalaya bat advisor ke pulia puthi ba HM Shangpliang haka jingkran urakam e sangma ulaya ro ya ke jingyat lenti ke kyang nangba government college Jowai hakini ki san pupras nem bala letno kabalapan priang ya ke jingnang jing start syaki babun pateng ki Samla ki bala yat lengba nakani ka college ulaong kapuli puthi kamut tang banyo kerdan banyo kam Sarkar henrei ban penwandur ya ke jingim jinglong breu bat banwan ra ru ya ke jingmentoy haka imlang salang kumbala bu thong haka National Education Policy NEP arhajar arpau kabalayo ijngai ban penkre ya ka pule puthi haki spa snem banwan uong ru kinong hikai kidei kinong penwandur ya ka imlang salang bat kibadon ka jingkit kli ban yarap iki Samla pule ban kiu irat haka jingnang jing start bat haka bor ngau thu
Lengba kane ka Integrated Teacher Education Program ITEP ki Samla puli kinyo ka jinghikai ka babyang bat ka babhatam. Ula kenturu ya kinong hikai bat ya ki kimiki kpa banya le shitom ban pa school ya ki khun ki bala pep bat sange no ya ki jing puli jongki. Hakani kasngi lapan ko burom ru ya ka Dr. Sharailin War Solang bat ka Dr. Saralin Kharbhi ki balayo ya ki kerdan PhD ya ka Nena Limbu bat Misonity 2 ki topper haka botany bat physics. Layo ru ya ki jingkran na uba wailat miki Shilla ba lakmen rumbui bat na uba HM Shangpliang. All right. Just not the border. Therefore, the environment, the change from the government college is not much different. And whatever our Honorable Local MLA has already stated, I don't want to repeat again. Whatever he said, we will work together and we will make sure all the work's done at the very earliest. And would like to tell you, my dear friends, especially the vacancies, the more than 130 plus vacancies across the state in the higher education. Be the government college, be the university, the BA college, and different diet, the more than about 130 plus vacancies. And the order formality is almost completed, and we are going to issue the advertisement very soon. And we will make sure all the vacancies are filled at the very earliest. And we will also make sure about these auditoriums and our extension building, but you have to give times to process. We have seen the dynamics of our politics. Wat hadin shitayo bakilate lamayong hakikali ban pensngo sa kasorkar ya kajing bayakendu kinongnya kali kamay tourist jong ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban penpau kajing persya ya kajing donu jong kasorkar Jylla kasorkar hadu menta kadang sengap menti laong kinongya lam kane ka association. Hakakat pratarik Nailur arhajar arkusau. Kinong yalam kane ka association kila penlong ya ka jingyalang ha madan malki bat la rai ban pha da ka opening letter show menteri rangba ka Jylla bat la ai por shitayo ban jubab ya kane ka shithi. Lada amyo ka jubab hapo kane ka por la rai ban penlong da ka peace rally. Hadien kata kinsale da ka bak ham teng Hakani ka jingyalang lapan rem juru ya ka jingkren jong menteri ki kam jong okai perthei ba pol lengdo ubala the peja ya ki jingdawa jong kane ka association. Manjo suki minister manjo suki ngakwa rambo kata ni kle kemar tengi. Kumupa kumukni jongi. Kamram jongo kade ngong bhawe kursi. Hatu kuno ngong ba ni kum stakeholder ni kren mangi space seperti stakeholder Assam. Hari soto jangan kata kami ham. Bagaimana ini tolong ba bandadi mangi. Kadang cuma ayu mangi ngilon minister. Kadang cuma ayu mangi ngilon kita di kabinet minister, kita di government minister. Naso kadang cuma le. Dengan apa jur yang dari cuma diberkat dong kapol. Bak nga kapat ya kesorkar. Aba gidong ki cabinet minister, laratong ki cabinet minister, aba ka kamram joki di ban generate ban thau kalat kalenti. Yangi ki kon iksir joki, yangi ki paragak pasna joki. Tumnu bangin kamai, bangin gala kata tua. Lata kindon kata ke jingtip jingnang ban thau ya kata kamron jimut bagin song ya tup suki minister. Ndio kamu beta. Wang renoe ke jinglang minister joki bapol.
Tengah kapan korban unjuk di chief minister ada upon lenggo umma pati alakam yang nekam umnut soha bansang no na tu kesuki ko pisang. Adik bana air sign no. Kamda jimut pinglong minister jong letai bendriu, kamda jimut pinglong minister jong sukar Meghalaya jongi. Tadangi driver kibain kendoi kat bakamai kat kuangi. Lawan terlebut dari mana bang? Awe ini berkini ngakwa berpasyat sel transport ro. Tadangi sisni kan feel. Kali ini ikut islah si po ajar lah fine. Anda timur kayu kata ada fine. Nah lagi ngelalam asin. Ikut kapat kali dong asin sandi. Atau asin sandi lah mau ni kuat. Kasi kini dia kata. Tengah kuah mana macam transport ro, bahkan Shillong yang kini, ada chief minister, kesorkar, ada kim Shillong yang kini, to tadi kau reduce no, ekibai permit jongi, ada. Ka Friendly Academy Higher Secondary School Perdong Den. Kabaladap arphosnem haka jing shakri jongka yaki khun kikti jongka ni kathan haka khatpraterik Nailur hajar arphusau kala penlong yaka program penkup burom yaki khendangur ki Samla puli ki bala pas bha haki exam SSLC but HSSLC hau neusnem da ka jingkmen uba Meryl Bonds MLA ulalong ukongsan haka ni kasngi lapdiang sngobhaya u da ka principal kong Jylla haka jingdan lang kinong hikai kikimi kikpa kipat ba pat kikhna jong kani ka school uba Meryl Bon ula airu arlak tengka nakathup SRWP ban penbha bat penhe yaki kamra school Indre hagi tu gipor hagi jing perkat arpeus na menshwa ngatarai bakalong ngitarai bakalong ka baso drenda la yat pat hagi ni kat khandai snem ki bala le ni sneo ba tang ki jing sudah bat kanong idap da ka jing kemen hagi jing shisha ban yoi ya ka jing Shinya jong kimi kapa ya baki pa iki kun jong but haga banengkong ni sedang ya ke school jengi haga arajar saw ha march pratarik but ni sedang nak ke kelas nursery hadu klasik nang tangi prosit syakmat ni le matrik haga senam arajar kendai but haga to kapor ni don ki kena kumba kat laingut but napdeng jungki kilayo ya kerisol kababha but hadin nang tang idang continue shushu bandang ya syafrang hapdeng gijing kibabun ni sedang pad ya ke kelas 12 ha ke snem hajar khatlai ha ke ba i principal jong ka Ribhoy college ilayarap ingi ni asno lang batki lai snem ni mi na Ribhoy college but ni sedang pad banyo ialah kajong hagi higher secondary but nadu kata senam ajar katsan ya ka higher secondary result ompat don hadu kini gisnem ukna obasyabat lene ka kena ka basyabat but galong ke ke basang tenat iki kena but kamtam hau ne usnem obamenta niyo lat ban ai ka jing kublei kini ki kena jungi ki beladon kendai ngut but ya pas lut but kilaya sedang ban ya lek jam sekiwe pat ki kerdan jong ke jing pule but hak history jungi ngi sngeo balang bagi jing ki babon rukom ke jing ai mensim jong ki kena ru kalong ko we yingi but ki kimi ki pa ki basnya yingi but mentah abangi don khmat jong pi bedu kum I MLA jungi ki bun ki jing ki bi kendu ha ki jing syam jungi ha ki jing ye lenti jungi ha ka school kam tam ki no hikai jungi ki badon apdengga ke jing tray met la mensim lalong kumbangi ya tre charity na kabanta ki kun gikti jong ki ne kimi pa ki bedon lang bat ni hang ne ma ki day ki kena school jungi hi onda ki la pas ya ki kerdan jungi ki baper onda ki la dia pule ya ki MA jungi ki BA jungi ki 1 5 biang ban ai jing hikai bat barok ki ne ki kena ki ba ki no hikai ki bayar wah tu ki day ki kena school jungi bat ka we ka bang sultanat ki jinglong jungi ka long onda ki la wa agano gurkom ban ai khublei andre aga ktit phareng tike ong commendable kamot pa kadi ka ka ba philale ka ba bhatam banno senyang na ka benta ban kentiu ya ka pule ka puthi aga de gadong ban kathan ke jungi kita kisin ki pausna ki don sibun ki riurang ba ki long kemi
ibadon bentah kumno ban kentiu ia kene gadong kathan kumno ban kentiu ia galong briu man briu kumno ban kentiu ia kathem ri bhoi ka bi ke jungi bat ke Jylla ke jungi ru kumju ha ke jing yai den ti ke jungi kane ka school kane ka ying ka sem ha ka bala pensanam ya kane ka school ha ka kerteng ka jong ilet Mr. Friendly Mani ubade upa jong kani ka ying ka sem ka jong iba wan ki jong pa kas kong deng ter barok kong rit kong du lembat ki bah ying ki bah sem ki jong phi ki bah ki sedang na ki ka berit ni song thu ia ka jing yai lenti ka jong phi Meghalaya Football Association lengba sekretari ba Sunesh Im kelapan benar baka Meghalaya Youth League kan kutno haka arpu pra tarik Nailur haka League State. Ki quarter final ken long haka Sun bat nyau tarik Risau, ki semi final haka Khandai tarik Risau, ha third ground bat SAI Stadium, bat ka final kan long haka Khatway tarik Risau ha SSA Stadium first ground. Lapan benaru baka Meghalaya State League kan sedang haka arpun riu tarik Risau haki riu tili ki Jaka bat an pia ya ki team haki riu group marsau team haka weka group. Lai tili ki team ki bakan top ya ka Rangda Jade UFC ka Maulai FC bat ka Shillong lajong kin shembenta haka ni ka league. MFA Executive Committee minta kasih kalau ni la agenda pada hari ini ka Meghalaya Youth League te kan kut haka arpun tarik ka league stages. Dia ingin sedang nak ia ke quarter finals nadu ke santarik berai banwan berai Oktober. Dia hak santarik ke quarter finals, bat hindu tarik ke quarter finals, nanta Khandai tarik ke semi final, bat Khatway tarik ke final. Oktober, bat kini baru ki final round kini ingin pelong hanya Shillong. Kawai kan long hapo side ground, bat kawai kan long hapo MFA ground. Bat di final match ni tu man pelong hapo ke SSA ground. Match ba. Di ki deki pirang docu ki ti nang ta pada sa kawai ka ba kajingrai ka ba khamkungsan ka ba nilai rai banginya sedang no ka Meghalaya State League hauni ubnai banwan ti ka tarik bangilai ibu banginya sedang ka Meghalaya State League kalau ka 800 tarik berai Oktober bangin sedang ka Meghalaya State League ti revenues ni na ya perkhat banginya pelong hak hindu tu league venues ngin pelong ikan ni ki hindu league venues ngin pia ya ki teams haki hindu groups nang ta south league kindan haki group nang ta ki champions yang ka group kila long lupa ki qualifiers for quarter final and the best second place will join pada yaka 6 teams ki champions jongka each group ka Shillong Sport ki club na Shillong Sports ki yok nutli ka kota na Shillong Sports ni ra dengan ai likely ka club te kamot yaka kalang sning ko makalong kem kamdan shu anta tingil ai ra ka champion ka adi mulai nang ta ya ka lajong by virtue da ka ya ka Rangda Jade baka ka defending champion la ira begin ai Rangda Jade baka participate di ka tournament MSL takum la Shillong Sport lightly ti na jantia ni rai atli ti na ta na nong stoin kade ki ira ki omba nong stoin ko bas khasi hills ki nedon qualifiers nang ta pada na po ki is jantia baka boy ki don ki qualifiers kita mut ki sa atli ki slots ka way kan one na po ki bajok na po ko bas khasi zone but ko way ki bajok na is jantia kamut ta ki second place ki bajok second runners up jong kali kamut ki badai na po is jantia but na po riboy jeng slam juga MSL sega la den kalau don jikta apa di clubs ki badon ka jing temu joki baginya ko ni lempung bope joki IFF ko maka third division I league pot kum tata ter hato kai ka bapi don ban ong halo kani pi kani makalong hingim la bangin pelong ya ka MSL ka ba no fiatif ka MSL kri ka we tournament ka bhe bha bat satoi pada kalong ba ni don kam ba jingera pak sarkar ka babiang tingi don kam ka jingera pak sarkar babiang ada ngimyo ya ka financial help napoka sarkar mot kasim jigi ada klan jini ngin pelong ikini narta kada ngi aisha khania kamle le kata ni tamu ngilala ngin pelong da MSL kalau ke ka ba tadi kesinjam ka bakra ngila le ikini ni kamle le kata mot ikani ka champions team ko bade juga MSL menta ngila bade le kai for the next year jongka ko bade ka second third division I league ko ba insa nominate na kala Badak itu ki Khubor ngelapoi syakabakun tarhadu banginda ya syambiang Khublai Shibun.